Ni keberokan Al-Quran Bapak, berokan Al-Quran Bu. Bahkan gula oleh bini tan gula kan to santri Sidogiri. Panda katan gula. Ma panda katan gula ca alim ta alim bini tan gula se-Jawa Timur macam ketap lambe iya. Engki cereng santre ke. Santre kan kala duit menang wirid kan dah iya. Bah gula cabis ke Musli Adnan anu viral. Pamekasan ibak toka dinto kita abate viral timin. Perkiraan 2000 sanga insyaallah. Abdina mator kiai, abdina abi nya tak lemikan deui. Entar kareng Bandung, abdina lebur kareng Bandung ternyata cinta ditolak, dukun tidak bisa bertindak kiai. Akopa. Maren kak dinto kiai abdina semangkin pah lebur dek ka orang coba kiai. Keng kak dinto santai Sidogiri alim kak dinto kiai, keng tak ande abdina. Iya reh tebun ke muslim pah beri lafaz Al-Qur'an ni bahagia mangke ni bahagia. Minta. Aduh wale syuting lah. Jentan. Paringi surah Yusuf badan ini kayak beekon maus 11 kali. Alhamdulillah ta'ala kiawun bani gullah. Tresna bula bantika ampun tada jalana bani karena tak tresna. Tapi bula paksa ape sakla bentika ongku cek sakena depak dek kak dintoki buruh babi tokang parkir mayuh pakabudi ko ningan bener sabe diseruah king kakiai na tak tahu nasib lengan riyemon kiai kita viral kipatin apa boleh Hila terima, cek bukan ke Musli Adnan dan bukan ke Haji Khalil Yasin. Engki terima apa adanya. Yang penting ada apanya, kan deh iya. Malam mangken kak dinto kaleresan malam nuzulul Quran. Mana bineng kalender semangken engki kak dinto malam tanggal 16. Mana bi mabada nuzulul Quran kak dinto debita ulama. Mana bineng Republik Indonesia kak dinto malam tanggal 17. Mana bineng Mesir tanggal 17 mana bita kalep. Apa napa mak pas bisa tebita karena ulama kita para bapak, kita para ibu katipan apa torona Al-Qur'an kak dinto. Cuma sejelas Al-Qur'an pertama etoronaki eki kak dinto sebenarnya nas nang bulan Ramadan.